Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako si Adman Kumel, muhan kam suwi-suwi si News Yakan Basilan TV. Dalam lahat basilan bang kita binut sa sakatan subay niya ini nanwede face shield silhouette bi supaya kita bi lapas amban COVID-19 yan. Iya yan ko itu required si kita binut kita bi ban atau kan tame, kapal atau kan plane. Ini sa sakatan penutan teh subay niya face shield pende. Nagna amban August 15 niya. Audio Jungle. Demikianin pag-school mekamekan tapi dalam lahat basilan magtag na amban October 5 yene nagna amban kinder 7 K to 12 yene ini na ite senior high. Ga alamod lai college. Balik po October 5 per mekania class mekanakan tabi amban elementary 7 high school. Audio Jungle. Lupati ko si kita Kemon niya group di alam Facebook ini na de pagbasahan Quran mag-praise Lord. Bang na may kanakan tabi tao masa Quran pa-upload BP bujoran na si siye pasenong bilay si mi admin malailay mag-praise siya Lord si may kanakan tabi labay pagbasari Quran. Mangbaya kang makahati penamba pasalanin ng pagbasa Quran yun mag-praise Lord siya at awakan sin neke pikam hap group dayan group pagbasahan Quran di alam Facebook. Duk niya sa group ng buwa, yaro isa magpabasa rin sa Quran, duk magkurong siya sin dangi buruk lime, sinisine makaido ng mulang buwa hap basahan niya si Quran. Pina-upload haja pi video niya si group de. Si kadwe, panganda kita lai, inulungan kita we de prize dangi busin. Demikian niya si third prize in at awakan si katelo makaido sa pagbasa Quran limihatus sin. Bangbayar ka makahati ruisa pasawan may pakarajaan dari tika group de yene tambayan makanak basilan la ika nileo bang ini ne pain requirement de natawakan ini subay